if we make us say omasem court divorce court omo ka ho asem na what we asem we pie say be ma akoye DNA Emma nkoaa ne bi abasoki well enye be ma no ba enti yesu aye yeduadue mu a hwie mu a na ni ayenya ne se nkoaa no wo ba no ho so be ma no yes okay mediomu pie me kwa akoye shop ya mom sa time no na sample no wo mo faaye ena wo koye nkoda ne test enti panie nim no na oba ne nim se bibi saying koso ana bibi saying tini more or less the consent was not sought eno ni ebusa se sign it here because without me address that specific matter, no, especially so where a court me name say be the okay no does it mean say na nye court ne man sa order no enye penya ye nim enye court ne man order. All right, so this is my view. So koye paternity tester results now the beba no eno no say so we better say we be two na mo bi wo so and now be two and more be in view of test results no. To that extent no, my dream me say oh kwa koye bibi sa dia I was say the other party no, especially in the case of your bar nkwada no one in China I was saying ka ohunu na possibly go kwa mu nyina mo be agree be kwa mo kwa koye no so yemfa ne say enye fa ko ne yekoye how would I know meme oba no me den na me hu say ampa se wo koye wo di nipa ko no koye bia na say enye nipa foforo bi na ye de ne koye sa test no on them to that extent because now my court the oye order obetele bi ku ambe kwa koye no and normally the two parties no be di atum and they are in the know the two parties as the applicant and the respondent and I say oba ne be ma na mummi ni nyina nim say ha ne ye kwa koye no. I'm saying this because at the end of the day, no test BR obey BR. So implications. For example, so correct test. Now, if it comes out, say, Akwadano and Yeneba, it means that Pacono only any obligation towards Akwadano, say, obey maintaining. And to the extent to say, what's our implications? No? My view is that, oh, this are. Especially so person what the banners be a court na be enforce there. I was said the other person should be in the know. Say anamon be say and I yakwa kutu. Anya hwe no it will take away doubt from adena okoye no. Ebe me nyina we say okay we all agree the say corner koye test bisa and now koye no aha anase aha na ha results are odi abedi a nyina no yagitum. Etino baako from konkoye mra na de I do not think sir is the proper thing to do. Okay, all right. Because yanhwehwem no saa na ba be dedi baako for na akwakoye baako ka ho no ansu nim se bibi se nkura akoso. Okay, so the question I be a baby say etino sa test no ye de be den Bakono the evidence with the court. Okay, so the question will be about the Bisano beam. Because a court there, Fenya court na order, yeah. I don't know how it's going to come in, and I'm not familiar with case in our court. No, it's addressing it generally. My view, no. One, from Kwadawo, will be in chain, they in lawful custody. The courts and the man and answer will be any same with department on a war. So, confirm Korana Kobebia. My view is that I was saying Pakona or one in China, if you may be cra, or did Pakonoko. It also means if you intend to sell this result to be beer, in order to say be doubt a few, then say will be the Aquasa because that document may be a subject of contention. Intino a bear any penny the result no a bear a debate and answer the implications be
was so many no ehunu so bibisa and a yakoso they agree so yakoye na ha and answer ha. I don't think it should be unilateral. I think it should be a bilateral decision. Yes, that decision right that so we na agree and answer court and I order to me answer son because court can order court to yes why order some namonkoya and yes be our work appeal that you cannot disobey the orders of the court. So it's either by mutual consent or by an order of a court. It has Tiki, Koswana Bichia Besan, Afra no boy, Medasify. So running ni Chinibuakodia, Lawyer Tiki, and Wachim Kakrano. So ye no if you honum see no. Now a few things. Me pesa meka and send me panel members na bem. So moi chuma no see Joyce Blessing ni Kung Dave Joy asem na mo kano bebre social media bebre mu nhye da nimu mu information enya say bia ye pɛ ne wo information but asem de wo kan ya abomodia na tie mu ye na nya correct information na unya correct information na kan because we break cancer ma. I'm sure mudu do na kra munim se omu wo court. Mudu do na kra munim se Joyce Blessing ni Kung Dave Joy. O ma sem no divorce court. I'm sure a lot of you don't know. High court, divorce court from one as a day. Mubu bebre me sure se mo kan sem do munim. And no correct say DNA test bi akoso. And a yentro and so say ubetimi aka say nkoaa no mienu enye Dave Joy mba a wonni evidence bia unni bibia a kire sa mo amoka sa no munya sa yentro mo amose nkoaa no mienu enye Dave Joy ba no emma no munya sa enye no kure eye akoda baako test no nkoda miensa omo ye test miensa baako pedie ene paternity excluded tese no ntimi amachi ntimunya ne amoka no na munse sa issues very very sensitive matters enti se opese oka bomodian se obenya the correct info obenya nsem ne se ne sitie na maka obi asemba na wo ka nyese o team das ya brawa no ama okra so na moto nsem no pete sa troka mami bi video bi amehwe ye and sabi o nsem na o kan fa Joyce Blessing ho yes ubetimi e bi a wo tan no e bi ene asem na ba ami e to de bi ya amumi nya abotre o mam ha o ma wo se the picture being in and I just say, you funny to so very funny and exciting. But because media, me I can niba. The picture to say. Me I can niba. Na. Let me be also on the picture too. I also be me picture. I'm out for the senders and me. Say, umaye, umudi a secret chocolate, almost be a chairman. No to Facebook. Say, okay, so ETF will be our Montinia or come I see you. I'm the same way about paying a rabbi radio. So said, young paternity test now. Christianess, Joyce Blessing, money be. Yeah. So I think it's what I'm supposed to do as an individual. I have done forwarding some of these pictures all to the lawyer for them to do a proper review of the matter. Because they do baby who say you prepare any. So do baby you have to do whatever it is to protect your name. Chichimuye does that mean that omo yes publications no what the amount of lawyers say omo hwem say dey menti hona see you. Yeah, because if for anybody to put my image out there on such a public platform no as I say would be you one why you are doing that, especially sabi you want to say me na me ko fa akola ndin ko hospital say me ko akwa DNA say me ko claim obi ba nti so wo tumi wo power no say to that level no na ko fa me picture e de ko tale obi ba ho picture
it means that why a crowd to say you opasa o de menyo nyama na se medi at the church form. So the SSA be an SSA na ebetuma bekwasi. On a more serious note, me akaniba na kwasi minim se be ma bia kwakwaware oba okwa busuya fie na okwaware nipa no kwasi me boa sa okwaware oyire ma me Joyce okwaware no okwa ne papa kofa wabusuafo na okwa ne papa na ma me ho na okokosre aware na edina ma ho enti between the course of the marriage no se bibi kosi se bia wo doubt se enkwala wo ne ma me Joyce awo mu no se bi se bibi kura anya wo ma I believe say baby a okokofa obsa oba no ana se busua preko no se bi se bi okwaje oba no ho no wo ho tumi bia se wo sama oba no e de kɔ na busuafo ho na busua transe ne ye kan kabre unless say be about virtue of interest ana se bi obi wo interest bi o baby e bia e no be so okay yempete yenye ne dede yemfanto social media yenye ne say yenye ne say but like I'm saying no if any man obia waware na office bia o me ne me yere awoma na me doubt say nkwala ne bia me ma you just go to the family ko ba busuan mane because say wan kofa na mfi nwuram wan kofa na mfi amusiye o kofa na mfi abusuam ana Joyce wa busuan Joyce Blessing wa busuan na maame ne papa na busuan fo na atiase nti I believe so I suggest so bibia onye very excited any journalist be onye very excited person be onye very excited no I think say ometuma make reference to Joyce anankasa the personality and the busuan to seek redress on this matter me yen boy atia no bia no you need that capacity you need how to me no say betumi ebua say yes and I say nyampa because at the end of the day no say kuya ka say yes say the lawyer tike kan no e dey na ekwakoya ma substantive case na e wo court no ebe ma aware na come back ebe ma aware na san back amomumi no aware ana no na ebe ma obi akoma ato ne yam say afedie mahunu ne kura ne nti obai dia meye na manye ne yi nti fache me. We need to allow the court procedures in court no asema de omwo no ya allow na court procedures na nkosi esia benefo na ka osesene ne sia and ehu ba bia last killer na hode ewo so media kakra metumi aka ho no kwesi medase na senia wadi kan no se amanfo ombo din no ombo de abata ho no mabo kwesi ne so mabo din ombo kwesi ne ha chosen how media I am cool with it. Me are very comfortable with it. I laugh over it. Me who be I laugh over it. At the same time, you know, I continue to support the young lady in prayers. Now, question when him say ni na mo no, Adepa ko ha me kakra bebre no ene akwara na nkasa o ye involve. Sebi o kwesi ye mpanifo de maybe ane ye wa hoden a yebetumi de gina some of this in some way. But akwara ketu a ko school na ebi obeko school na school na afefo ekra ebi obeko kwagire ba bia akosere say o yeso papa say nye ne ba no and all this you wouldn't need the emotional traumas akwara ketu no obekom at this stage of his life quite a difficult time for that child and intimacy say obi bia or person or pass a comment on this matter no you must first of all have the interest of akwara no at heart as say we dwene sa akwara no ne da achen akwara na afi no wo school a okọ school na onyini ba na sabi ye twene asesa left and right no sabi so bi akwara so mpa akwara na me sure say SOS Ghana they are interested say akwara oni papa ni mama no SOS for betumi ahwe akwara no and for me I believe in some of these principles. I believe in principles say because ye na ma bontin cry enkrofo hunu makra no ye to aduane ma mudi enkrofo hunu ma kra no ye to aduane ma mudi kopim say Joyce Blessing ba into me I have no problem irrespective of say obi bebo media bata ho say oye me ba na so no ha for say that be and I said it and I mean it say even if it comes out clearly say a back crasser is akra na me ba I have enough resources to take up that child. And because he said I'm sick, you know, I mean, him to some of the videos are be my share be brave, and sometimes I wonder you must be a social media so near the camera see any canon. And I've seen some of these videos a man for a cancer, no,
and the confidence with which onipa kuno they can or they can about say nkoaa me you see and I was looking at it I was like I said okay and trophy ta na now I saw Yeboah Nelson. You know what she did about critical no. Who's the Monaguti court? No, but the confidence of some of this is no. We have to go to court and face people. To me, I only pack on. And they can. Yeah, besides and I saw someone was saying, "Oh, DNA test need be crowded." I was like, "Now, only maybe a DNA test." As a matter of fact, you don't know where the DNA test was even done. Me used to tap send. No fee mobile money transfer. Easy, convenient, fast, and sounds so free. Won't you share? Me discover my pim. Tap send. Intienne. Also download the tap send app. No, ever mobile phone so free. Na first ka come we busuya for Ghana for na nyina. Tap send. Papa no. For video no na yakosha aba no wa otimi hu se we hu se reho ana sesen kra because ase no kra ne da na edi na waresem hu nsem ne bayen achepa yi a se afe no wa hu se emu nsem no epiepie se obema no akoye DNA test abeto abonte se nkra miensa na emu baako enye obema ne ba che se ohwe a trend o social media pa yi enemeni agbejafo atena se eba bebobo aso se wawarin sem e was all the better social media e de manfo so e ka bia na eno na neye ba bebobo ho tap send GQ son office Royal Hallmark Maxim e na aso yase a e de dwumede ebro okọ e YouTuber e Adepa TV no wa subscribe amaye oba Facebook so we enya atem didie e ya adwenkyere na so do adwenkyere agu ho ama obi nso abe read bi no so afa efutu sem bi afrim Mama kwa babusiafo. Anointing mama. Ejetu ato. Enim se obeka efom ba. Na de. Ejetu ato amani. Shadi. Din. Ejane ato amani. Din. Asem o shadi. Mi fama obaka yanko. Joyce Blessing nini kunu sense. So say ejetu ato. Din ti mani fa fire ne ma. Okay. Yansha Joyce Blessing ni kuhun sensemi aso aware for yesa mode mun sembeba abonte social media mpokra ya mi da se Afia for dem was say bia mo share Adepa TV dey okay wo dey wo share me apai me anointing lady anointing mama a lady okay anointing lady na manji so say ejetu ato din so so ni obi be wa na de ko na na aya na we ya re ho sem ye kana ya kan say aya de bia me person me defend ema because ema no ya na ye ka na ye su ti me betena bia ye nua no mema ye wo fam ye papa no ya de nyina na me tumofo say Kabeya munya masam na yakoma ento yeyem kakra ti se oba bi isu ba se ya aya na ne ka no eye mareho eye masefem kakra esan se obi a wo nyame ho nyom gospel musician dear you expect some kind of life will be live holy oba kan kra oba kan nyame ase because enuma wo bo no to media kiri okay ti se to media kiri a wo se wa bra bo so ya brabo a to me ediachi na akoba no se obabi ebisi mienu ebisi baako yedidi se akora no enye wukunu ana ne walete enye oba asefem ayem pesa bi we ema oba bia na avre ho so kakra ye nua ba Joyce Blessing me die amefa futo we nkoma mma nyina ya asem bi se ba eye ngwase first ida se we Christo ni we Muslim on kwa so le kro enkofo hu se on kan kre o le koshuni okay ka memma tibum enti na abanasa na enye se ye besa ka se obia wonim nyame na otu nyame ho no na akoba ne se asam no issue na se wo court kakra mo separation share that ma enti yentumi enka nkode edo enti me fanu anu ha kakra ye share ye nua baabi na o ka se
obi ho asɛmba na wo ka ye careful kakra ebetumi abasa ebi a hospital ho no betumi akegi nkola eti me fa no baabi kakra na maka bom ebetumi abasa and it's true awo kowo ye nua ba Joyce ni ofiti ya no be Joyce Blessing kan na sika ni ho bebre enti ebetumi abasa kowo no anko private hospital or government ebi na ye wo chogu ho eno wuti anye ye ma akola bi so ana e dia ma ebia eye no bia ana se onya nware be ma na one ne ti sesei no ebia no be ma bi one ne tie ena we ba so be wale na wo ja no be wale iwe eno so betumi anyem meka me condemn obi abetumi chire ni ebetumi di abam enti se ebia one be ma bi na tie e ma ye ta ye sa ebi ahwe na be ma no nye serious na nyame ado onye obi oye serious ebi okura na bia won no nipa but we ya one we need do fama we quickly jump and get married to another man and no na ba de ba sa ana se asoba me nka Kristo ni oba bia yo ba wonni wo kunu ti e na wo fa na tinu be ma fofo koda ya na ene ma me fa futo we ye nkoma ye nua no ma nyina eni ma bi wo ho anyankopon chi eni ma bi wo ha Bible say ye modin wo na so fie de bia me se me kan me tu me ma fo senka omo ba ma wiase aba sunji because a memma ha din ye kan be ma bia pe ma ti fa ma 5 6 7 ki ko muti bo me betina bia na ye nua no me ma me tu omo fo me hu so ba ye si ya na me se afem asem no de kan me hu ne wi am sinka no because oba woni wo kunu ti no fa na ti ko wo ya na ne wo ye de en wo ba emma memma ni bi so anya tumi ka say emma ne bebre no eni wo kunu ma edika ne nye memma ne ma ho no na pese because usha obi gina so ka say ye ma 100% a ewa aware ma ne firstborn e a firstborns no enta nye memma oni omotene ati aware na se no emma na ye na ye kan ye ru afi say se enye firstborn no nye be ma oni oba ne eti awale na se ma ne se be ma bi na nyem no no di be ru awale na be ru awale ana se oni okuti na ne die you get me next is a be ma bi na di sansan fun no oh okay se empo enye be ma woni ne ti ma ne se be ma bi na oni ne die ya o be ma no nim se oba ne yo ba wale fo na oni ne die ye nuanu ma emradu me de me nuanu mo maka mama humema su I have seen it all in life me nuanu de bi o maka me nuanu ye mementi o maka mama humema su ti me ba ha na me ka with so passion say man be ye careful hwe be ma bia wo be ba wo ware anaso o be ma serious o be wa na wo ba o ka to so nye be ma no nti na wo ba ye enye be ma oni ni ti be wo kuru nye onu nti na wo ba o ye fucking obesewa bravo emano eku ho a yawo kakra nti entokwa kakra omu no mu kunma kunti omu tibi ko saati bia ni mo ye mre okay etu no obi console ni sesi ya obetini no ne nada ebe ne wo ka che wo kunu a wo ne te se oni be ma biada enu masa nie ma sebi ebeba enti oba aden na wonye den aden se wo kunu enye krampa not to that extent to sleep outside oba pa mami bi se wasem na wo ka bibi se obon oto nyamenyum but yen hye bibi obi a oto nyamenyum enkoa na chese oye kristoni ana se wo to nyamenyum ana se wo fa microphone china sorry dem ye worship eto ayeyi enyuma e chese oye kristoni me da se ya ye pass obi sa question we ade ba ko anipa bebre ni no enyum so eya achede okay eya aduma achede enti obi ho a enyum tufo ni nyina abo shabo shabo ni shabo no omo didi wiasefo no mbo nwum na chi kwa aye ni ade no akwankwa hia ni nyina omo bo ifa wo omo bo me da wase obi nyankopon omo bo me pesa me kire ma hu se omo bo wiase nyum bo aso no nyum bo adowa nyum bo bibia eya gift okay eya achede nyame de che eti ye wo yenua no bebre ho omo to no mu a onim nyame beto wo sa achede no our voice no ni wanyama ni ja papa bi producer papa bi na wa kire no se ni obekeka no ma bom no obegya so de no okay okay but esawu
wonni pana wo betu nyame ho nwom ne say ufa yesu say wo kra ne wagye nkwa na watumi aka enwum ne mu nsem akira manfo yi wa brabo ase na afata enye say wonya gift no nko na wawie ye ye ho dwuma because nyame dum na wonya voice saa ene nyuntufo mu de sika pa akwantu akese mudi sika mutumi sifie tokas ne ade enti eye adoma chede akese a enhyira ta akire okay wuntimi meto gospel song na wankasa nti wabra bo ne nyati nyame ba ne wo bisa wa adoma chede akese nyi ode ma wunyina nti wanfa ne se wo kra ne wagye nkwa ne ma wodi pesika ye ne awope ma ye nuanu ma ne bia ne magu ase dodo na waro batie so mo jani ade ma ye tumi defend ma ye tumi nka ne ye enti obitunu ma enkyere se woto ena eya mistake ena ni obi otu wi ase nyum so nkyere se wonye Kristo ni se wafa Yesu se wo kra ne wagye nkwa na wudim Yesu mra ne so wudi Yakobon asem so eno na kyere se Kristo ni ne wagye Yesu adie na wudi Yakobon mra so asem so fa Yakobon asem enantetiri ni mu ena ye Kristo ni okay ejo obi betumi anya saa kyede no na so ebia na enye gospel na nyame de ma no wotumi go high life odo ho nyom enti se beka you lie to me enye bone se wo bo nyom ni bi na wo san ko wachi ko Yankopon ho e babra botre ne a wo bo wiase nyom enye bone e na san so na betumi go gospel na so wo fa Yesu se wo kra eni wate Shadi membra also ka bibi kakra fa eye Joyce Blessing sense me ekwe me da se ni tia de peti fo okay abrani abrin no nya da je ehwen ma asamwa aya sometimes ye media yen share ya makasa yi nti aya ka mekanisa na say yen timi hu se bi ya DNA test na be ma no ka no kware ana on ka no fi so onu kwa no koy se menom da bia meka say me ma obi single person ma bontin meka say bia sebe me ba junior enye me ba na no ono kwa na call you okay ena ye nim ni esi ye ena even kra na ye nim DNA test machine bibia betimi esi mistake betimi aba inti say ye betina ha ye beka say ye ne de sakola ne nye ne de Nyankopon ene nim de no kwawe a ewu me ye nipa me nya me nim ne ekoso nanso mamenka bibi emfa ye hu ye tinkofo asama asa ye twen anu ye disiso no okay this is the time I see you Joyce because ye ni hobby ye nim ne happen ye nyinsen ya de a oba betimi anyam nso no nim ne nyinsen no kora ye ne de a it may happen okay unless can you have been sleeping with men so only obema we ya down only obema we ya ye tio ye wo bi wo hosa obo ha coincidence minimum bi a waware obi ko repeal up to now went me and can send by nso de share na yere nekunu because osuro uba be kan wa we go person na wa we begu e na ye wo mema bi wo ha wo kan de be chew nanso still e be wona komam inti na ne wo mo so kra mint na ha mbejaji obi okay menya perfect inti men jaji obi a na mom ni ameka ne se ade ano se obi ye DNA to me fairly so what hospital way say what's another hospital one way to say there fine any anonymous I will say okay but what to me just single hospital now one ko DNA now one farm ma bonten make us say because ye say ye mind Ghana ha and you ma bebre nya right yes ye mind Ghana ha say because me kai say time me kwa ko na any operation but another doctor actually me folder operation ya de me ko ti me ko ma me say obo me be ye nya because me nim how it here I am me be some assistant here ya me amete ane say yes ya ne ade nti almost start ya ye de me ko operation they are almost share me ho a bibi are ready to do it nti me hu ne ye na another doctor buy and no say
time I saw some year operation I'm saying because now 11 months. I'm say oh and there some year operation. Into mine no me mid they are not shaman. Okay. Lucky no wa ba ho so no say operation lady way. Tabi o. Mon checking the folder, mon find the folder mama. Say na me the Vivian Chewa another person so the Vivian Chewa sa but it's different. Na nyame na ye me operation another person no so the Vivian Chewa. And now no more sign in a besign. The doctor knew you know Dimrican or so no. Almost shiny ye. Almost be any further now there. No, so baby. We're more fun and coha, no. Inti since that time, and I mean, who say doctors they always egg mostly Ghana. We a mistake. Oh, we mistake, baby. A bit more a Mini madam for be operation, we are no more justice as a Tony Yam. When you so busy, you feel la pass. That's an amateur la pass post office one. Me bra, kwesi. Or me pass. Say, Shadi, oh, say, Accra, ni betimi aye, say hospital one assassin. E betimi aba ne sa. Okay. E betimi aba say DNA no, e na ye mistake. Anything can happen. Intimate na because me say ehunu bi painting. Na Shadi, e see then na DNA mienu eye perfect na ba ko petimi ba mistake. Tie. E betimi happen. Bibia betimi esi. E bia black minim say e 3 min no mo de koye yo. Say moja no mo de koye yo. Obo wa o pump omo chi moja no. Won say e yikito otimi dis one no e bia on fa dinin tale no another doctor and another person so the bia besi wo. Wo be dey ho odisi wo wo ko. Twa mamenka no kwawe. Ghana ha say make hospitals make mistake ayeje wo Ghana ha wo ho. Me say bia ye bia homa na to udo bohu me hu bebrebe me ko hospital inti me hu bebrebe mistake bebrebe nye so obi say me say me hu bebrebe because lab obi ye lab onya ko ba ya na doctor ne ba ya na obi see o obi see lab room o ansa kwa na mo ti onya ko din e ba ko bo ntu be dey hu say ye we dey and ye we dey Ghana ye mistake papa enti to me no onko first hospital no onko checking ka say na me nka say bia say ya no kwawe o say nya no kwawe o ne nya nkopont amasam na mom ne ameka ne say ye nya ni pasam a ye nsusu nka obi anya perfect o Ghana ase nobody is perfect me ti ha me nya perfect na mom ade a me ye ne say me bo me bra asa dia me nko ha ti obi okay mati Enti say just bracing asama more kafa ne ho say yampa onini ni nyankopon entemasem Adepa TV no wani guso a wo hwe Joyce Blessing ho nsensem a akofa be say DNA ne ba ko pani no enye ne ba no ho nsensem na meni abedwafo atenase a Yeboah ho tap sense kwanti efa send this car every Europe USA and Canada eba on my Ghana mu ha de hia ne so befa wo phone no akọ Google Play Store and App Store na wa download the tap send app no na wa follow the edition and asa wo ba Facebook Adepa TV a wo be hu say link bi da wonya boss pay e be bisa say promo code we no abo Adepa TV asho e be chow €5 and asa $10 ye nje wo hwe ye kra na ye say chewska aka ho sanso na GQ Sounds and na GQ Travel and Hotels omonso se men kan say open sound system a ebomu pa ye na watchi mu ye bi a wo ye engagement bi wo birthday party bi and now they also person wonji weni keke adofo mra de ya na to nsa frɛ GQ Sounds no mba emebonyum papa ma omo ema wo enkra ha omo wo adabraka obetima frɛ empenifo wo 0560517979 0560517979 woni empenifo entwetwe nkomo no mebo ena sa wo ba ye travel and hotel ne nso so a GQ Sounds foa ne sa manage sa eno nso so no sa wo pesa wonye Ghana passport check in a obetimi aye sense wo pesa wonye COVID-19 yi ni fee payment so a obetimi aye no online wo GQ Travel and Hotel so a yenje wo hwe sika no eda form kra sanso na se bia na wo pesa wetu kwan fi amanone aba my Ghana mu ha wo pesa wonjojo ho a oto nsa frɛ wo frɛ GQ Travel and Hotel sa ombema o edan papa obetimi adem ajojo ho pa de di wudwumade nyina ansa na obefiri my Ghana mu ha kwa
wako frɛ omo ewo ahomachofo ya egu screen so no na ne omo nkasa woni mpanimfo di nsawo so na omo mbo a wodwumade nyinam ena afa Royal Hallmark magazine omo new edition omo ahase me kanfo onim za Adepa TV di Adepa pankwa na kanfo ma ufa number no na woni ohima aduamoa ahofe ekasa na chese waboa wadwuma no betima kopo hu dero ebeboa ama wadwuma so etumpon yi ene omo twetwe nkomo na chese omo mboa me so se wo hwe video yi na wo de like na wo de comment ni me so enya atem eye waje na wo beche ho emedidi atem wo ho ehonye atem didie platform me pa ocho eye waje na wo beche na obi so afa e de etu ne hofo sanso na wo pese wo betimi so ahye ama afoforo so enya bi ahye na chese omo de etu omo hofo kwa ye YouTuber Adepa TV na wa subscribe amaye obapa nimbisa wasemi we mefa ne se yemfa nya ntoto ho akwasi Ernest interview na no wo ye no se bia motifie na waade ayera na ususu se nipa asumesi na afa wo ka kire na wo se me na mafa de eni agi usika wate se na waadwen be ye wo se me na mafa de eni agi usika o se ya asemi a beto we obia de ne se atenetene ne so se in case the eni no eya ampa de eni ye ne ba o se ba se ye me ba meji atum na che se ususu sa ase nkitahundie bi akoso yeah, I am to say no one no. Think of video na le okan omo abehu. Enti akwasi Ernest ase okan na me be kodi. Okay. Simple. Because ono na opase yehu say oni Joyce nte bibi akoso. Ono na wode yaba. Okay. Because aye den na ye busa o say na se ne yakoso wo musu mamu pa. Enkura ni bi wo kwa de me picture e ka lo omo. E tag say me. It is a bisasa wa ekasa wa so me akani ba meje enti Ernest na wo yi na no se on de se di ni me so se enye man ne ba mpa na obekwa kwa di ni na okoye no hu se ne ba ono aye bodu se obeje ma me fa afutu we nko enu nti na etoda me kan ya besi be maso na chese uwa kwasi Ernest sena Joyce aware na bi a monye ni amoye ya na se wa anya de wa mfa ni di ama oku. Okay. Na ono na ye ne former manager mo ye sa ma ye nyi nkrofo bi ni na mo ye sa ma nkrofo bi nsem o mo ka no aye no kre manager for aye na wo better ready so abeka bibi we wo asem we ya ba Joyce nkasa nka ahwe mfa ho. But what me aye bold abasa se me de kasa akora no media edu be so che Ghana for say woni na tua na mo bi na ba ma Ghana for bisa ye hu say woni na tua na mo wa bra na wo te awale ase ana ube gu na ni ma ase. Okay. Woni na tua na mo wo ye be ma me so say kwese na so awale. I'm sure. Eti wo aware na wo te wo de ho no na wo bi so awale ti wo ku hu na wo na ne kwotwempena. Enso so aware dia aware for me no etwempena. Which is unfair. Okay. Sa you be there na eye me time. Ye wade bo ha Nyankopon be so obehu emprampo keka wunya nware kwa no. Bible so say wunya be ma na nke ne na eno the right thing. Enti e betra na breaking heart ni ma e koso nti ye tu ma ya na so omonto mobo na ye den na wo man ba waware obi so aware no na ekotwe mpana. Eye na ni na ye adwuma nti. Manager. Producer. Okay. Director. One ye say ya minye say one yes ya minye say e koso na eye no kre. Okay. So no na ye ni producers and manager enti ye ma directors be brave, producers be brave, managers for be brave omo nante cha na oba bia ya ma mefa we nhye me wo so we strong. Okay. Enyo ntu ono omo timi na anytime bia anajo ahomache awia wan hwe ye obeye mre Ekoye show aha. Yes, the more woni nipa ne nam na mo benya chemistry bi mo benya akono bi enti wan hwe ye ni wo so mu kra e bi kra that time no odo but the bia mo nya connection bi together no ko ja wo mama no. Okay. Na nke ye den Joyce aware wo so aware wo betina wo se wo na wo mani asana ba ye ngu ase wo betina FM stations boldly say ye boss ye kase akwa na ye oba obeji na me de me so me question am etu ama na ne say enti wo na twempra wo tama wawale ana
Akwasi Ernest no obon mo. Because time we Joyce Blessing bar out in no. Oni nyum bar out in no. Sana wa ware de da kran sana obeto. Yes, wa ware da. Oh, okay. Joyce wa ware da. And so obeto nim Joyce nyina no ba nyina no wa ware da. Enti die na Akwasi Ernest ipe so kire. Wo na wo pese wo kira asem no ma yehu se die na Joyce ti awale ase na ne kotwe mpena na. Akwasi e die na wo di be Joyce nkasa asem bi wo ha e ba se no wa nkasa e ya eboa but me nim die ntia papa ya shode Akwasi FM se e ba ba ka sa asem we because the what to me go e se asem a wo kan me pa bi wa ha se e ya na unhum sike usika no wasam say me so 5 is any a so o Jane sabe na mafa de any a asem a wo pese wo kire yen no yesre wo Akwasi wo de asem no ko ba bia e deep se wo na wo magana fo adua ba so abeka se ene na Joyce Blessing ti awale ase no no twem no fa wachi o fa nachi me de nyame na make na mom wo nu mo asem a wo de abasesi a why bold se wo sisa akora de ka se wa obedi dia na wo pa te se Joyce so ye nyina ye nim Joyce o ba out no wa wale dada na je se wo ti na wale ase no ena emmo bi nti manager producer wo ne na mo nti na wo ne ko twem pena na mesra mo ye nuan mo e ma mo nche de na me say me de no mama tia so say me ma mo duane ne ma oh yes it's be me bi apema yate fato ha ne hu nyansa so wo bie kwan bi susu wo pe wo no wada wo oba no na mo say wo show wo so na wo ma woni ye de okay Shadi for last word to your concerning Akwasi Ernest insensem no ehone de wan kasa ye makwari say even kwa woni na ye bibi pen kwa na e wo ha wa wo be fra wo kasa ho ntoma okay because said o sika e no wama ase obi a be suspect adedi yes na ampa wo akola eni ebia because metete se nkrofo kasa o se nkrane sen inti bibi sa no won se Ghana ha na ya ebinom nso mfa atesam onya asem but wama ase atesam nkrofo e ka no ya e den okay Mr. Na said meaning so well cross someone we need and then when you can Facebook social media doesn't forget yes inti ya mon kasa no me de bia metena ha na maka say ye kan sem bia ye hwe enye ne ya wo kan tra akwa wo ba dwen ho da chi bi no wo 20 years wo 10 years wo 30 years bi no wo susu se sa asam na ha wo okay ye kasa ye hwe ya no Mate madam ase Adepa TV aha na brebe ma ye kwan ama ye di chumedi eni nyina ese ebre no ayebe tap send GQ Sounds na afi Royal Hallmark Magazine ene so ma sen ma me di chumedi ebre me di nana ya enima kwachewa makram Okay, so I abstract to I when it kind abstract na person dey form. So nyumtuni gospel nyumtuni Joyce Blessing. Ni hoka for your friend Dave Joy. Na awadi fu make say o ma sem court divorce court. O mo ka ho asem. Na what twe mu asem pie se be ma kwakoye DNA Emma nkoaa ne bia basoki well enye be ma no ba enti yesu aye ye mu a hwie mu a na ni aye nya ne se nkoaa no wo ba no ho so be ma no yes okay medium pie me kwakoye shop ya mom sa time no na sample no wo mo faaye eno mkoye nkoda ne test enti panie nim no na oba ne nim se BBC koso ana BBC tini more or less the consent was not sought eno ni ebusa se sign it here eno no ba because without me address that specific matter no especially so where a court no nim say bia the okay no does it mean say na nye court ne man sa order no enye penya ye nim enye court ne man order. All right, so this is my view. So koye paternity tester results now the beba no eno no say
So ube pese ube tu na mubi waso. And now ube tu na mubi in view of test on the results no. To that extent no, Madrid me say o kwa koye bibi sa dia. I was say the other party no, especially in the case of your bar nkwala no one in China. I was saying ka ohunu na possibly gukura mu nyina mo be agree be gukura mo kwa koye no. So yem fa ne say enye fa ko ne yekoye a. How would I know meme oba no me den na me hu say ampa say wo koye wo di pa ko no koye. Bien le say enye ni pa foforo bi na yekoye sa test no on them. To that extent, because now my court the order and normally the two parties and they are in the know. The two parties as the applicant and the respondent, and I say Obana Bemana, Mumi and him say Hani Quacoyeno. I'm saying this because at the end of the day, no test be obey piano. So implications. For example, so quiet test. Now if it comes out say Akwadano enye ne ba. It means that the Pakono on any obligation towards Akwadano say obe maintain no. And to the extent to say what are implications no. My view is that especially so say what the banners